Mag road trip na sa Dakaron, and this time ang barangay Nazaret dire sa Cagayan de Oro City. Tara, let's go. Check, it's 3:50. Ako nang medyo ngit-ngit na inyong nakita guys, kay nilandong na ang area. So pasulod na ta, dire na ta pasulod sa Nazaret.
Tuyok lang ta diri guys kay. Don mix. Señor Pedro. Street ito bigas. Dili na siguro na to may isa tanan street diri guys sa Nazaret kay kuan daghan man akato lang na maagian nato. Video driving around Nazaret. Although wala nako na-appeal tanan streets kay medyo dagan. Sa una galibog ko diri nga street diri sa Nazaret. Pero sa sige na kog agi diri, memorize ra nako madugay. Sige lang tan-aw og Google Maps, matud-an na nimo kung asa imong destination. I think diri ra ko kutob ani nga video. Please like and subscribe to our channel. Peace. Bye-bye.